U prisustvu velikog broja vjernika danas je u manastiru Moštanica svečano proslavljen praznik Preobraženja Gospodnjeg. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Marčanski gospodin Sava u saslušenju sveštenstva. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovao je i njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Banja Lučki gospodin Jefrem. Nakon svete liturgije uslijedila je svečana litija oko manastira, a potom su obavljeni čin rezanja slavskog kolača i osvećenja slavskog koljiva. U skladu sa dugogodišnjom tradicijom vezanom za praznik Preobraženja Gospodnjeg, tom prilikom osvećeno je i grožđe koje vjernici tradicionalno prinose na blagoslov. Starješina manastira Moštanica iguman Sergije rekao je da se obilježavanje praznika Preobraženja Gospodnjeg prema zapisima manastira održava 143. put kroz veliko narodno zborovanje koje okuplja vjerni narod i čuva dugu duhovnu i narodnu tradiciju ovog kraja. Povodom narodnog zbora svi naši stari manastiri imaju neke svoje datume u toku godine kada se narod u većem broju okuplja i kod nas je to ovdje već tradicionalno preobraženje i okupljamo se ponajprije na molitvi, na večernjoj službi, na svetoj liturgiji ujutru, na pričešću, ali svakako i okupljamo se oko narodnog veselja, kozaraškog kola, pjesme, ojkače i svega onoga što predstavlja kulturu i identitet našeg naroda. Sinoć je bilo zaista očaravajuće vidjeti toliki broj ljudi i sretni smo i blagodarni Bogu što to narod naš prepoznaje i naš trud da očuvamo to što smo nasledili od naših prethodnika, ali i da umnožimo i da poboljšamo ono što možemo, što nam dati moment dozvoljava. Zamjenik načelnika Marko Tankosić izjavio je da se tradicionalno obilježava narodno zborovanje kod manastira Moštanica, te da tradiciju i običaje treba da čuvamo i njegujemo. Evo, danas smo ovdje u manastiru Moštanica, znači obilježavanje Preobraženja, velikog praznika naše Srpske pravoslavne crkve. Sinoć je održano veće ojkače, zaista veliki broj ljudi je došao da tradicionalno posjetimo ovu pjesmu našem narodu. Tradicionalno već 143. put se obilježava Preobraženje od manastira Moštanica. Zaista mislim da je jedan jako lijep događaj koji treba da njegujemo i u narednom periodu. Opština Kozarska Dubica zajedno s svim ljudima iz Kozarske Dubice, svim funkcionerima, narodnim poslanicima, ministricom bili su ovdje sinoć da zajedno sa narodom našeg kraja obilježimo Preobraženje. Danas je ovdje dan liturgiji, zajedno sa našim narodom da obilježimo zaista bitan događaj. Mislim da moramo svi zajedno okupimo kod svoje Srpske pravoslavne crkve, da zajedno sa narodom budemo ovdje prisutni, da obilježavamo sve bitne događaje za naš narod. Proslavi Preobraženja u manastiru Moštanica danas je prisustvovao predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac, kao i veliki broj vjernika iz naše i drugih opština. Prema narodnom vjerovanju Preobraženje je praznik kada se preobražava i gora i voda, kada se počinje jesti grožđe i prestaje kupanje u rijekama.